Whamatala. Pero aki pa mo ito una ko kuya ko ngai otomoto. Ako hinga fa ki ko ta fatama ke ko ini. Kita fanong ke ngai fa mo ngoi. O me aheni ai ek minista mo ui. Kita saya bikal ya pe fa ke ek minista ke ai hi pot ngawe ko ki muri. Pe kita uto kaman ko CEO ai mo ui. Kita siya kaol, tapi foke CEO customer, kaya mete vahe, meni ihi, kau tok lah ya pite kau media ko yan ni, dengan isi kau ya ko tukumai ko ya pompong ini, ko tahu alhaken ya ko laka ihe uangnya tu pun, lepas tu ya ko ya mata lah ko ya ko tukumai. Kami ko ya ko itaw fataha, mo itaw famumuy, ke omaya ya fika ko ni, saka mumuy tahain, may tutungawi, atongani, at ihefo ke preama. Ek palemia tonga ono po wakava meiliko ke pe foke to kon palemia ono po posite geni foke ono po wakava meiliko ke pe foke to kon palemia ono po posite Halo, taulo tu. Atua maf fountain me alele ko tope. Ya Fiona, mau tau, mau tataki. Pega ke mau masiva. Ade mau fonu e fia, mai nonga. Mai fa ke fonu. Tua maf mau i hen pong koen. Wa feta ia to ke tau, ko fai ke mau to i. Tam ko to pono ka mai tain ko ni. Fa ha mo he. Wa feta he la ko fie lele a fio. Ene fio mo kei hoko koe tamai o eike a Fiona. Koe take whanua. Mau heni mo e tangata iti palemia. Ka mai tuan palemia. O ik minister.
Mauloto ke iki ke tataki nau tolu, whae pe ono tāpu ikina, whatamu heo eiki whanua. Ke nau whae pe whalala ka kato ki a te koe. Pe o e ai hatua tamake ta. Koe ngā koe i waka e a whiona. O mau whanonga pe i he nonga mai whiwhia. Mauloto ke iki he whare matāpu re, ka kai whanua. Ma hene kau whae ongongo. Ke hoko e mau pe wahe aki. Hoko koe whakanonga ke whanua. Ke oe hoko e mau waloki, mai mau whaitutuni, ke lawea i e loto. Ka ke hohange pe koe wholofola. Neo ngoe waloki, mai whai hangahi whakamau, ka koe taimi o whai ai e whakamore, o whakamore. Ke oe te mau manatu, ke ngahi mea, o lawea i e loto. O tua koe mau lotu uia, ke o te mau hoko e tūki anga, o te mau hoko e whakaloto si. Ka te mau hoko pe koe langa hake, hoko e amanaki anga o i kakai. He taimi o mau whae e mau whalaurau loto, whae e mau lea, whae e mau ngā ue ki whanua koeni. Kai ke ngālo e mau loto mai whawhetai e iki he kautaki loto whanua koeni. He nau loto whia whae mai ka te mau tō. Kai ke ngālo e kakai tukau sia, kakai umaua i he COVID-19, kauma e whare mahaki, a pōpula, o kakai kotoa e whanua, o kue sia, e pole koe ni umau, whepaki mui he taimi. E iki kau mau tui mo whalala kakato, o taimi u ke whae ho mo whakaibia, e mau tau, tōta mātou pe ke whanua, o tala wha. E kai kia ha loto si e taha, kai kia ha te teke e taha, e mau whanonga, koe ngā uke i maka. E koe mau lotu e me whakawhetai, mo e tui e pongpong koeni, e huafa peho aloko si sukalais ko ma whakamoi. Amen. Alo se. Tap mo to ma mafi. Tap ke tu tonga king tu pawon ma fale amoel. O go de be ke hu fa ngai be e fa tapu tau fa ngawe aki tau fa programa po tanoa. Ko e ahoni hange be ko me anga mai ni fa ho ka tu pe nga hi me a fo o me tau press conference fa mui taha. Ko to ki a fa nga mali ke mau tal feu ya hanga me mo to gang ki ai. E pongpongi o ki ai ki fa no e tau taimi. E tau tuku ke toi kwata ke hongo fulu, e hongo fulu o launch ai SpaceX. An ko ni satellite ko ni Elon Musk. Ata ke mo iai pe whakatangata ke tōrahi ka iai whakangofua ke hange ke ombo ngahi TV mo mea ke set up then he lock up neti right next door. So toi kwata tau o seai ke mo set up wai kamata lewa launch ko o terminal mo system gon satellite SpaceX pa mo Elon Musk i he hongo fulu e pongpongin. So ai whehui ke no be ko nga ke lava talia te whehui lai taha te mo wala o mai. Talu me ha ura ko February hono ma o keisi uraki o a mai ke ha honi ko keisi wakaluku fua ko Post TV ko wangea walu fitu. Wangea walu fitu. I he tai ni mi active case pe e te au tolu, he ko recover ni ma fitu, pe a whakaata ki api ai fitu walu. Ata ni ma fitu, ai ko nau holo ia koe me Post TV o Nega TV, ka upau pe ke nau nofo i loto, ke osi ai fo i taimi ko hange ko aho hongo fulu, kai tok discharge nau tolu pe tuku au ki api. Ia nau tolu konu whakakato koni ai fo i aho koe ni ko hange he pot ngai moui, toko fitu walu lewa me ai ko nau foki ki api. Pagoia i lewa ai toko taha na i mau he COVID na i maa lolo. Ka koe maa lolo koe ni underlying conditions o kai koe uinga koe COVID ka nei ai teke tange ke. E toki lawe ki ai Eiki Misa ka unga ai CEO. I he taini mi koe tesi whakaluku fua PCR test e ni maa whitungiau ni meni ma ko whai. Ko rapid antigen test e tahamano whaafe walungiau maafitu. Ai ko whakatoa he ahau ni wa umai ke taini mi ko tesi whalufuan e ua mano ni mangeau ono ua kua lava o whakahoko.
ua mano ni mangea uono ua. Ai koe tuunga ia koe o ngā keisi COVID e toki whaiki kia tu hek misa ka maane CEO ki he titeila o ngā mea koe ia. Hanko lau, tauto case ia mai kia honi ua walfitu, koe active case pe he tainimi o te au tolu ni mafitu ko recover, ai qualify me positive o negative. Pako fitu walu lewa, na osi seve, nau taimi ko i loto, pako nau ata ki tua, ki society. Koe hongongo pe taha, hangi pako nau whahoka tane nai, e hongo fulu, e kamatai, pe launch ai whengau e aki koe ni, pe mo SpaceX, ai tō taha koe ni ko Elon Musk, ke ngau e aki e na u terminolo, ke whai aki interneti, ke ngau e aki koneke aki interneti. E koe neongo ko koneki e tau international, ai ke peko mbo iloina koneki e nani afi. Ka koe domestiki, e ngari e ki lolo ang, o pau ne mau tatau, e mau lahi koni, na e hoko koe ki he waa whakatua puleanga. Ai koe waa whakatua puleanga, koe whainga whamatal pe mau, o mea o ke kilomita hiwanoa na e mau. Ai ko kilomita hi wanoa ko ia wai u konga nai motu wal ke konga fa pe nima taki lau kilomita. Pe ko tok ocean ko ni ngawe ai ko nga na lele ya ne afi. Ko ti teila ngai fomatala ko ia o faile vai mau fataha pe mo vaka I tahawa flu pe sum to mai fomatala ko ia pa te to ka vai ni I he tau press conference hoko. E ka ko fa fofua ia kilomita hi wanoa me vai tolu pe tahana e te lava fusi hake o mau, koe konga lahi e nai puria wito ai pea. Aia koe kei polo ia, ka uma foki ai whengau aki koe ni Elon Musk, e te moma I ti teila, I he tau launch koe ni I hongo fulu. Kai te toi wharo loa, a pau whia tanak mai, mi sa mo ui, ki he ngai whamatala koe ni oso atu. Malo. Malo pito ik palemia pe ko kole ke hufangan be he talfatapu kakatuk fa hawat pe me he ngahi whakamafola lea kai ata pe moku ke kita na ki vave pe mai no pe tau ngahi press conference ko na ku fa fai ka ko ki tana ke pe ki he mea ik palemia na ave foke specimen ulwa ki foki Australia o mai ai koe Omicron type 1 1.1 na ave foki pa moe specimen ai positive cases koe me tanoa ai koe me nusila ko si ma mai hono fekumi koe hae veurieni koe ia pa ko ma mai koe veurieni koe ia koe Omicron pe ka koe PA ua ai koe whahinga ia. Ai koe motolo koe na kai ke toi fu whamatalai. Ki mafola waweange, ka ku koe ngahi whakailonga, o me tatau pe ne tō mama, kia ki tau tolu, kai toi saiange, ki nau tolu koe ku osi huhumalu I. Mo whatokanga iange, mau whatalanoa he ngahi press conference koe ki mua, ai kakai koe tu lavea ngofua. Ai tau pe ko ka tau no ki olunga ki nau tolu te ai ngahi mahak tau o nau whianga ngai moia ko ne alu koe ke toe si iange tau o ku nau fa lava pe o matatari ka koe sai taha ka pau ku lava hu malui na ai pa moe ke fo o tolu na he taimu na nau toe fai CV o ni male va ke so tanoa pa na toe fai CV ane afi koe tolu koe aku nau negativi, koe fo iua pe koe na kamata koe na mea o ku kei positivi, ia ki nau tolu koe I tanoa. Koe ki update I waweat pepa mo tau huhu malui, koe huhu uluaki, kei peset pe hive hiva. Koe huhu hono ua, o peset ia hiva taha. Koe pusta na ua no he tau press conference wha mui koe ngu waono.
Pea ko whamalo atu e lala mo ngai mitia. Ko au koe ke ahoni. To e toko whangea uono fitu ke huhu malu I uluaki. Neongo lala mo whenga mai ke ngau ake lao ki whaka. Ke teke ake kakai ke huhu malu ke hange foko e whahohaa. Tunga pe tau atai nai. O ata mai lelei pe kakai ka pau uhinga lelei ho whakamatala lala. Ai mahino he tainimi, koe ki kau whanongo le tio ka koe, o nau whanongo mon ka koe, mo soni, ka ke ufu whakapapau I ka soane pe ku nau whanongo ki ai, ka ku nau o mai o huhu malu. Ai koe o ngongo lele ia, he au ke pongpong ini, o toi pe toko whangea uono fitu, ke huhu malu. Mahalo koe ki mea pia ko tāna ki atu he tainimi, kai ate whainga maari ka mo tolu, ke whai maho mo ngai whihe ui, ka pau te ato e tānak mai. Malo. Au mere pe tau fonga mai ni pe ni mama I pega e. Ko ki mo te fe mo to fia mo to SpaceX. Kamata pe me. Malo apito pe malo ngawe ko nga pe ko tau taimi. Te ko fe ila tau ya ki SpaceX ki no ko ne ni manoa. Ko te minolo ko ni ko osmao mo vai ko ki ai. Ia ke ngata pe ki ai pe ko hai fong na benefit mos mahino pe ko hai pufo benefit I me foi temnolo ko ia pe ka sai ai ke polo te mo ke hoko atu pe no whaunga SpaceX pe te mo ai lewa mo hoko atu business I satellite ko ki fe hui pe ia pe ko tokoni pale mia ko le pe ke tan mangi ko ni fe ka aku me u tokoni ko me muri ko hai la he ko loa ko na ko mau he wafu vuna I he waka kona me fisi. Ko hai to unga ku iai koni e tau tuwha toko ni o hange koe Uhinga koe hai lahi e ukoloa koe ni koe utokoni koe ko ostufa mo utokoni koe kei toe. Pe ne pese te fia tongani ko whai ki ai tokoni ko ilo pe o klas ke he ai tokoni ko ia. Malo. Well, fika ngwe SpaceX I o koe terminolo ni manoa e vai o ke o tuniwa o stesi tongani o koe foi terminolo taha tu I office parliament lu I olunga ko ku ai koe uhinga pen ke kamata kai toki si o lewa o si ai ben mo ngai vai e lava pe furi he te ke foto e ngai satellite e ave mo u satellite ke automotu ko inga pen ke te si e na connection mai me he automotu ko ki tongani panengo was fix ya international kau toi domestic ai au ke palparema ai connection mo hapai mo vavau neongo ai ngau ko nu fai he TCC mo TTCL ai lava leva he u terminal ko ni o fralele o tokon ko fralele e ta connection ko ni ki hapai vavau pe mo niwa he ave u terminal ki niwa e lava leva o toilele yang e sai e pe ko no tesi a teknologia ko ni pe ko appropriate ki tongan e ka taulele pe international o ia and go was fix ka ko domestic ki e lava leva ngawe aki ai pa ko me fu sai una o mai ta totong ai lava leva o ave ki he u community ke na ngawe aki ta totong ka time ta tau pe mau mahino pe ai kai ton ke mahanga o undermine ai ngawe u commercial operators he ko hange ko TCC TTCL bo one talk on now provide for the service ko mau fe mau ke mat to mo me ta to tongi o ta para si ai e now business ai he ko nga it's a commercial operations ai ko tu pe he ai le ko ni ai SpaceX de ngo ko nu connect ai international to he tiny me to more additional information e to go atu ya I he whainga maari e ko ni he launch ko o SpaceX ka tau hoko atu ki he COVID-19 ni mo ka Malapito I pare mea mau whangamari e pongpongini ka taki kai ke te whe mau ke te whakamatala lolo. Kai ki ripoti kona me wheituna me pure anga whelawe I me COVID-19. Maino ka te au ia kai pesete na kua au ke te unga ngāwe tau toi holo op to ki lalo te au tolu pia koe. Ngāwe mawha tuki taha e kua whai whanuana. Kua tau lava. Kua tau lava o whai ngāwe lahi pa kua holo. Pag mahino peta peia ko e fotu tu nga awe e pure anga feitu una
o effective o ku mo ui pe o kai ke to e kaka ne mo ne kaka kona ku asia ke ka kulawa holo au pito ai ngawe ne da te hi bango fruto pa o me wangi au kono te tol ne ngo activate ki api ngai up kontini pa ko nga pe e fu tu nga e feituna ko ui pe ko felave i pe mo tau kau a fonua pa ko ni e ni sta mo ui ko tak pe se te hi va pa hi va ta to siwa pe ya na ha foto tu e feituna que te open porters ka lava fai langa ngawe mo langa pule anga pe hoko mai me konu ko fata pe ai ngawe ia ke lava me ako lava me ngai business ni pe tau lava ka to mo u he pa tai mi koni malo pito soane fe hui hanga pe ko tau ngahi press conference ko o ku hanga pe e he potunga we o assess e tu unga ko tau ai he hoko at ko ni. Patoka nga yang ko foi assessment ko ko si na ki whakangalok ai me he red ki he orange. Au ku ke ai pe foto tu uia e pure anga. Neongo ngahi mea ko no ku hoko. Ke hoko atu a hono whakafoki mai ho tau kakai pe me tu pure anga. Ko e tahai me mau inga opito. Tala noa mo na tolu na iloto he MIQ e na fia he foki mai. Ko fo yongo make he time go na asia nga tonga kite ange he na o mai e na o mafana ko foki api ka hange pe fo ko e fatala noa soane ku e assesspe tunga ko tau yai neongo e alpe foki fika ka na me nga fika fo o ka ko na tol na ma ko ki mua o ku yai fa hinga na tol ko na urikawa pe fa ka ata fa hinga ke na o ki api ai ma tu unga pe nga he assessment ko ya hono fa ka ngalok traffic light ka koe whotutu ke whakafoki mai e ho tau kakai me i tua puleanga ku o kwhai pe si o ke puleanga ke hoko atu hono whakakakato ka e o mai pe e ngai whika e whatatau pe mo tau iwi mo e iwi ngā ue e ka e potu ngā ue i hono whakahoko ngai whatongia koe ni una whakahoko whakaaho mahalo koe tari pe ia ku atu malo Whamama ko ki whehui pe a koe nei ai manua o Amerika nei hao whahoko ni savea ki he ngahi mo ngā whiko ia i tonga ni me niua wa o mek tonga tapuni pe kuaha ki li poti ki he anga e tuu ko ia e tau ngahi mo ngā whi pa koe ki whehui pe no wa ki e to kon panemia whika wa ki penia pe mo i tuwha ko ia o whahoko ko ia e ni mo o ku iai ai tu whakahoko whakafoi whaamiri malo he ngau e lai ko ia fe o te lava ke whakalele i o hange ko ngai whaamiri whatata ki pātangata tonga tapwha o gai api ai ko e kakai lalahi e toko hongo fulu pa mo e kaoleka e toko fitu o lava nai ke to e whaihasi o ke ngai api ngai whaamiri ko ia o kunofo toko lahi ko ia be malo e kau ki lava toi te ia he mea kai toki hokatu ki e kwale mea te ki loa lava ke he whehui ane nai mahau koe pene whelave e bea mo e tuwha koe ni mo he mea ko e uta koe na e mau ka pako e uta koe ni na e o mai koe he kitchen na os whai pe ngau e tamaki na e na ki viviku mahalo i hono whahifo mai ka na whai pe ngau e ke tamaki ka pako e uta koe au ke na ke uhinga ke o te ripeki pe mo to mo e koloa koe na e mau koe tunga koe e tuwha koe e ni mo ke ngahi kolo koe ni na ue sia o si lava ai takai e wha hono whahoko ke he ngahi kolo koe ia ai aku ki owai nia he takai tolu koe he taimia wha ka ku mau koe ki na tula ke he whoke ai tunga koe ai whimau toko ni he taimi ni ko hi koe o koe u api ku ngahi family display sange ko kanok polu atata mango koe mo konga o ngai family pe ha pai fonoi mo no muka una na o mai ke no si kole toko ni pe pa ko ngai family ka ho ka to no tau hi ona ai ho ka to no tau hi ka o leva ke mahino reconstruction phase pe ko langa ko no na ngai api ai ngawe ko ne ka mau to fi aki ai pe fai mo ngawe pure anga ki ai ko konga ko ki he tufa ko ki he ngai family o kai o api kai family o petol pa ko tu fana na do ton ke fa ka te family o petol na no sto la pe api pa ko to ko ful ko ni ku o ko api ta ka ko foi family pe ta
Ela va pe fa hasio ke. Ka ba be ke fa. O stola hi pe ngai ape he na ko le mai be. Pe au toi foket pe tamai ki o mai no ko to la hi o fa la he te to ko ni ka ula vele le pe o fa ai to kon kana to malo. Cái phòng bắt đầu tụi bé phong kỳ cái này hai cái đào tạo nói press conference gì mua đấy phong cái hòa man nó WhatsApp về cái câu phỏng vấn cái nào tôi đi ngay phía mạo vi vi đi có biết mấy cái đi mua nào tôi ngay nào tôi cái này vừa xí ihe fatamak này họ có hàng ngày cái này mấy cái tuần pandemia nào mày mấy mang ở phố nôi mấy phía tụi bé cái mà cái nào tôi cái ông cũng self isolate có ngay cái covid ta hi vậy có phải mua bé ở bao quát ngay family này misi này mấy cái cầu ngã bị các cô ngã bé này tàu mua này qua tụ cái cầu tụ pha anh ngay apim bao này report mấy report ngay mỗi cái pha tàu con cái nào tôi có ngay phết mạo vì ngay và hình pha phết đối tác cái officer có lo bé có pha pha để anh cái cầu lão cái qua man nó này hoàng cái ngay phết mạo vì cái time tụ coi này phải ngay tại lockdown này coi Para que me pandemia. Penai pe mo me he ni mo na tu fa ke ka fa fofonga. Ngai office ka fa fofonga. Ke to ko net ke wa mano. Ke tu foto fa ke ngai family ko fa ngata ya. Ai na ke pe wa mano na ave. Ke pe mo me to ko ni mo vai mo me na tu fa me ni mo ke to ko ni ke fa la ya tu ke senit ko ya. Malo. Cái mốt với mẹ con này tuần ba mẹ có huynh ở bên he quý loang he cả phò phò hôm nào ngay cổ lộ yên đi mò ai bên này bên phò gạo là cái tuần ba mẹ một đi mò cái áo cái nào tôi cái nào phải tu phò cái ngay phía mạo vì đi cái còn nào tôi lúc nào ý lo ngay áp dụng mà si và ngay mà ngay áp dụng nào phía mạo tôi con yang yêu nào va hình à bên này huynh ở bên he tu cái he sẽ đi coi nào lao cái này này ya phiếu Ki tana ke pe ke me kon fa e fe me aki. Ko wa mano ko ni ko e to ko ne pureanga. Te fa ta pe e va henga va ta fa. Na ma tolo mai risi me he mia. O na mai risi ke ka u fa ngata ia ka vai. Pe finga aki le vai ofisi pe mo e ka ofisa kolo mo ka pule fa va he. Ke va he ko na tolo fa ngata ia ko ni e ana ki shopping aka panga te au. Ai to ta. Ai koe wa mano koe koe foi toko wange au ia. Ai koe ke toko ni ka ki nau tolu he tai peheni. Mahalo e toko ni ka hange foko e wheme aki. Owa te kai ke kau he tu wha pa ke dofo pehe. Oki ai pe ai whaunga koe whetu taki mai ki he ta wha koe e minista ke ai toko ni pale mia. He lava pe o whai pe hanga au ki ai ka e ua si nofo pehe. Malo. Kata kata pandemia ko kifeu ko ni ko ko talanga ko ai ngau ko fa ko ni mo ko ke tu fa ko tu be ya ke ko nga ko fa mo le pe wa feu ko ni ko me ko ki kakai be ni me public na pe mai na ko wa ha we ke o mai ko mai ha ko me ofa ko ni mai me muri ko o fe unga beia pe mo ka o fe mau viviri he ko tui be ko fangi kakai ko ni ke ta mai be ke ma ole ti o pe mai o ko ka nga pi wai tu fai ka hala mau tolu ko mau tolu ne mau wesia ko ko lo be na ko ke o inga ke o mai tai mini ek pa de mi na ha foi press release pe o ta mai ko me ane mau me fe mo fo no ke pa ku fe unga beia pe mo fe mau viviri ko tui mai e nonga pe ka kai fonua pa ua ko ki ai e ki minister moi ko ne lave mai oku kata ku to fatata be ki nusila ko inusila ko oktala ko omicron me pesete valu noa ke hiva nima o te ke e to mama ai akita au na usio nusila ia ke tunga una lava ke na nga ki tuk wange pa ilonga pe he orange light ko ni a pore anga pa wa sio ke he konu ko sio ke te au tolu ko active case au kamata ke fanongo ka kai ke tutu ni konu fa ho na lava isolate pe ko ha fe fika te mosio ke pa wanga mosio ko pe holo pe ha ke si te tau au ke pe ka kia tunga ta lava pe no fo aki ai covid-19 pa ko omicron ko ya be malo. Malo pito lala ai fehui.
mana tu fok ko ngai fonua ya ko nusila ko tau ine ua na feo pe ko na fe ao pe mo e foko tua na delta me na omicron ko tau tolu ko ni tonga ni ko to kamata ni ko wiki ki ben hono tolu aya e mahino ko tunga ko kuia e foko tua pe mo ne to ma ko ke ka kai fonua e kamata ipe be ya e mau assessment ke tu kuang mana tu ina e foi tai metahia na e wafi he aho ai hono tesi pa mo tu unga ko kuia ko tai ni mi ko hinga fo kapau e hoko pe he ai pe e ka unga uete na pen out na tolu ia ko me ko mau no fo ko tai ni mi ko mau hanga o prioritize he tai ni mi hanga ko ni ku lotonga le atu frausi o se CV ka u MIQ e oskoia hanga ko ko tori ai te mau kamata ke mau prioritize ki na tolu fai ko CV te mau ngawe ke leva rates pe ko e rapid test ke fai ake hono screen kapau e hoko atu ai pe ai ko ne au pe ko ki ai mo tunga ko ku ia ko he tai mi te tau kamata leva ke whakanga lok ai ngahi tutu ni whikau akpa mo e lockdown mo covid ka ko ki whilawe at pe au ia whakaus he na he talanoa koen ke he huhumalui na lama tu e ponunga awe ki wawa i he tona ki ke ave ai huhumalui ko e Pfizer ke nau ko nau huhu aki nau ke pesete hivatol mahalo ku to sayang he tainimi e huhu aki pe ko e Pfizer ke he pusta ke nau tol ko ni fra o se ka ulaine mua he na to ki tau mai before ke flight de ko si pa me nusila to se ua mano to se fafe na ave ki wawa pe na to mai ai pe mo e specimen e tolnga waluono pe me wawa mo fatonga yang ko e rapid test o na fai ke ka ko e PCR he ku pau ke o mai ai specimen dia ki tongani aya ko e o ku keilere mo e tesi ko wawa ma na to mau ke falaite ko e positive case ko e wawa ko e toko no ai ku na o si recover ko winga ene recover ku o si negative e na tesi ka ko protocolo ko ke tau na tolu pa ke na no foi aho hongo fulu ai ko spe aho hongo fulu ku discharge na tolu te ki tala no va me pe ki he ngahi fonua ko e na fai e CV e la lai u fonua ko ia na o mai ko e guideline ka mau tolu ka pa uma ko e o ku kai ke ngai faka ilonga ka ku positive ho tesi o spe aho hongo fulu ia tuange ko ia ka koe mauongo i fo o hange ku o ku mau te hanga mau tolo fai ki test in between i he te waha ko ia mo aho hongo fulu pa to test he aho hongo fulu ai aku mau tok fie maari e rewa he tainim ke mau mui ke guideline ai ko hinga koe ku neongo ngahi me ai au tala mai ka koe mea koe ke te ngoi fie maari e kau ka treat koe te fie maari e ange o te mui ke guideline kau ki tesi aho ni ma pau tesi a hongo fulu ai ko ngai sivi ko nu fai ko mau tolu ia o sai ko a hongo fulu ai te mau ale ke a pe hongo fulu tu wang ka ki te fa tes ai ko ngai fangi me pe hange ko nu sila ai te mau assess pe he fononga ko e ni pa te mau lava pe o ai pe me a fe unga pe a motongan ka hange foko ku ngai ko ku le he tau ngai press conference sayang e tawako me a whihalaki ha whanua ke. Me he tawako me whihalaki me a tau tolu. O te tau tari ke tau whihalaki pa tau toki ako. Ai uhoko ngahi mea uhoko i fisi mo nusila ke ne o mai e whotunga pe koe whakawhotunga ki heang ki a mautolu ke whakahoko ako mau whatongia ke kakai whanua. Malo pe ko tari ato whiu ila. Toki lawe te lalaki ho whiu ila nei. Koe uuta ko o mai ki a tautol pe me ngai whanua ke toko ni mai koe respond for ken ki a tsunami. Aya koe ku whakaton lea ko pe mai ki he kauwhe mau vivili agi nautol na e wesia he tsunami. Koia? Koia. Aya koe nia ko uhinga ki ai. Aya na e o si lele takai wha no tono tu wha. Nau tanoa ki he koloa ko o mai ule kote pe whoki. Pea koe pe mai kau whawhawhonga kau taunas i he nimo. Ke whakapapau o kumau e nau mea koe nai o mai, pea mohono tuwha koe o e mea. Pea koe pe mai lipotia ki ai.
Aku report ke pa public pay aku present pay he mau fatah ko NEMC emergency committee. Ya present dia ke mahino pe transparent ka to ngau ko fa ko. Ni mo ka tari ko feu ke pe ko feu ngau pit. Pe ko mo ngai me mati ko pato pe ko hoko ko pal pare mai. O ko stoka ni mo ko stoka cross kula da mo UNCO ko fa to ko ni. Kamata le va to ko ni. O mai lewa ko stoka ko o mai ko to ko ni replace ake stoka ko ya. Pe ko nga lewa ko tufa ko he. Ka ko respond ko he timing ki he tsunami ko ni. La yang he respond ko ki mo i afa. Aya ko me ayo fa malo la ya bito ke tau ka to na se to kon no fa ko. Ka ma ko tal be ke me. Ka ko pa de mo fe mai mo to le ko ti mo be mo le ko ti ke. Kana ki ba pege la nei le fai fa ta ai puleanga pa mo relief agencies ai agency na na to ko di mai ko kana le fai presentation o kawai ha ko me to pare mia ha la hi ko lo na ave mo fe tu na ave ke ai a ho fe pa ga ne mea o i he ni mo ai ka fa fo nga me hinga agency ai ko na lava o fa pa o mo ne mea ko ai ba nei o si fa ha ko ya o na ta le ai ga tu fa na fai mo me ba be ko ke mahal ke mo report ya te ngai me be ka fa ke ko NEMC ko to be wa u sit rep ngai me to pare me asia ko ha fi tu ni nai tu fa ke ai mo ngai ko rak tu fa ko na fa ki no mu ka nai va he ke ko sula ke ni fa tu fa ko ya na na ave te ni to bui mu ya te ni mo ai pa ko na fe ngai a ki o va kai li nga wa de fe tu ni kai ha la fe tu ni ai ko fangi ngau e pehe u fe mau e coordinations ko ni ai ngahi ta fa pe ai ko fa bui pe nei lau was over he li ta miliona ko nei ka hono tu fa nei ka we ngahi as ko sit repi over ta miliona li ta hono tu fa ai vai to be da bi te ho fu ki to va be me pe fa va be ko ki to ko net pe ko fralea ne o fralea mai ko ka mau to lu ko hele ti o ko o guai to ko ni ki he fe mau viviri ka fefe ka wesia aku hinga le vai ka pau mawinga aku ke unga pe ke mau hinga pe ku e ke tu to kon paremia pe mo paremia ke fa mahino pe ta mini ku he ka fa no mai he ko fe mau viviri aku mahino le vai u eri aku ne wesia la ita ha ka fefe ka ne aku fefe le ka wesia ne hango lave mai to tau ne ta we fu ko to pe ne ta u ham ko to pe ko e ke pe ni na ku fe unga pe mo ka fe mau viviri pa to inga le vai ke kau ya. To tana ke to pare bia kana ave fu ke tau te au ke to ta ko to pe. Ta credit ka to an ke mo wa huila. We to ta ko to pe ma ne ka wa na to na e fu wa mo wa la me pe. Ka ma to ke to kon ne fa he ni mo ke pon nga mo ui ye ka wa isolating. Na mai to kon ni ke tsunami. Pa na to e sen me ai pa tau fa to nga ko ni ha tsunami COVID hiva o isolate mo fa alpha ka ni ko ke to ngo fu ke na ga fitu pe ko le vai o mai ko nga to ko tsunami o fa nga aki mo to nga ya ki na to ai ko na to le ko tu o fe ma ko ke fa to nga ai ta to ko ni ke nga fu pe ke ta o lo ko tu la ba pe o ma fe ma ni ka ko u hinga pe he mahal ka pa to ta na me to ba le bia ma na o si na os formatala pe na os me pe pale me ki mo ngai to kon ko ka wa me kon ke ukila ka wa senit na av ma ke ka to le ke le ka mo me ai lisi ko na ave na mai na wa extra to ke hang ngai to kon ni hang ton pe ko ke ngai ap na we sia be mo ngai business ai ko wa mana ko na ta ta no ke ne ma ko ta ri ko ka mo ya me pe mo fa wa to ko ai ko o me to kon na ma u ki ngai va ngai ke ai ko fatokia pe mahalo me ka fa nga ke na to ki lo mo ui mai no to la ko pe mo na useni te ala to o ki to kon va ver pe kalala lala hikai te mau fa matala fa kai ki ai pe me akotoa he press conference ka pau ke lava o mai to ko ta fe fa nge au ke ha o hu uluaki ko ha me o ke te ke lava yo fa nongononga ka ki na to lu ko e una ho ha ai ko press conference ho ko hikai te ke o mai ko fa nonga ko na to malo. Oh, sorry. Yo, malo bito ko pare me malo e ma fe ngamali. Ke u mu me dai fe ga la ka pa e to ki ma mai ke tau me ho ko. He ko tu ma ko e lai fe la wa ko mo fa abu mo ko ke to ko ni ko ke la ka ka ku fa ngata ngata pe. Ka pa ma ki report ko e wa ka fia na ha u ko ha lai to ko ni mo lai to ko ba nga. Ka pa e to ki ma mai e
he fia mali ai peni ta ko va kapia tolu ka vai meni e ko hango fulu aku nga ke te ko mai e ta me ko no ko fe yo no wa ko fe ia hen ko e minister ko nga we fa ma ki update tu nga ko we wa fu ko e wa ka va e mbia pe ki wa fu lo tonga tau ni ma to si fonu pe ka nga na no fo pe pe mo ko lo ai ma fa nga fo nga pau ko ha tu ha ho ma ba we fe fa si pe ke tal me pe fa nga mali ko ni ka ta ki ko le pe ke pe ko hai va ta den tali mai ko ha si tu nga ko ni wai si ka lai ni mua ana la ka ha pe ki mua ko na va ko pa ni ma no ke foi va ka ta ve wa fu mo mala va puna ko tal mi su ne ta ko si te ke ma na fa nga mali ko ha pal pale ma ke si ma le va na wa he ke to kon na to malo e ta le te pe me ko ki e wa ko va ka ko ki e wa alo pom ka ki alo ha pasese ko u ta pe wa u ta o si lo to vaka ya ko fa ta pe mo ha ta ke ot ka fa nga ke health pe mo ni mo ke la va vaka wa ki ta ko tau langa o sai malo pa lo to nga e vaka tau Australia ta ke na to sa via pe fa pa na ka to kala to ko u vaka ko nga fu na u maka na lai palpale mai ko me ko ki hese allowance o tana ki pe pa ke pe hese allowance ko ki lo ke ka hese allowance fo lo ko na tiu ka pa ma ti te la pa o mai ko ka ke ba mui la va le be ko me fi ka pa mo ka ko lo so pa mo u vaka ko an ko na me ke don pa le mia o ko to be he ka situation report ko ni NMC ka la va pe he ku kamata ni ala to ba de mo fa tonga e press release o kwa se to ti te la u me ko ni ko nga pe mo wi lo ma mo fi ma mo wi lo ke io ko repente ai minister mo pe lava ma ange ai fika ko ni na e lava o ma o mi e moni te pe mo aniafi he ko me ko uhi ka fe hui ko fatonga i na hiri ko ngo e no fa ngalo ko me alai ko kamata ke ria ki ke he kakai ki he ke to tau he ke te ai mas ke to tau he va mama o ko asme ka polis fa kolo ko ke to fu fa malo hi ko e kai nga mo familia ko pe a hi ki he a hi be ko na nga hi kai nga fi tu ke ka ko nga fe hui pe ko wa fa ke he fo i fa ata ko ni ko nga loku pe mo tai me pe ko ki mu ai fe lava fe fika ko mo ni te mo tu site ka ko fe hui be ko nga ko sio ke fu hang ko nga loku e nga fa tapu ye ni pe ko fa si pe ek pare mi au ye ka nga we front line ni me pa ngoya ko na u pa usi e ta nga we o fa hoka ke e fe tu holo fe to ko na tapu na nga mau ko lo ma to lo pu ke ai office ta mo no ho ko o ma wai be mo e fe to ko na tapu ko fe ui pe pe ku wa to nga me go ya ki ho office na ku te na fe nga ta ia na to lo tata wa to ha fe tu ka ya wa to nga me go ya ki lava me e tu ku nga ya ye io ko si report mai pe ang pe ko ya ga ba ni pe ya ke a minister pa mo ne Portugal o pa ke mai regular briefing pe ko ha ga me to ke fa to nga io na si fa ho ko mai me ko na ho ko pa ko sai tu ni acting commissioner ke ai ta tau pe mo pule tau ko hinga pe u ko ke fe ma ke te alhol hata ha he tu ata mi ke ngawe a ko no te unga ke ne ko fu he u police checkpoint a pa le o pe he pa ke na o wai me alele ko alo tu fa ka unga we alfa kata ko hinga pe ke avoid ai ngawe a ke te unga ke na o holo o fai hanga we ko i ton ke na fai kana es fa ho ko mai pe me ko na ba mai no bi pe ai dili wa ngahi fai tu ni ko hinga pe ke wa to hoko ai me ko ya ki tana ka beo ke he whina o mai ko he ka ke lava ke tauhanga e tau tolu ia tala he foi aho e ua ke ka te wat beo ki fika ko ni me a tokonaki aho tokonaki na e positive cases e fitu aho sabate na e positive cases e tahafa aho monite tahaono aho tusite taha aho a koe ki aneuhu taha fitu ai ko tanaki a koe ni menima ya koe ko tau iai ai ko case active cases ko ni ta be ni menima pa na report ya ko ya nei ai case fakato ko te autotolu ai ko to e ko stola ki na autotolu case te autotolu nima ko si fakata
discharge pe kuna os you recover. Mahal ko tale to fe soni ko ke kau lai ne mua. O kuna ngau e ko na fe lau. Ko ngai monu ia ko na dolu kuna maupe. O kuna ngau e ko na overtime ko he tai mea ku ma ai time te na ulivia he time kuna ngau e ko ni amoyang ko heset allowance. Ko ngai mea ia ku ma o na tolu. Ai ko mau inga ia soni o fufu he o tua e tapu aki he tua o fe lau. Matea ki mo ofa fonua. He kai ke tai whātoka ngai ki nau tolu. Oku i kai ke te tōpe fumani o ke he ahoni pa te utua ponto. O te ke hanga o ai e kau ngā oe ke nau. Koe ngahi mea ko whakamatala atu koe ni koe mo oni. Pa ko kore atu ke kaulaine mua. O te mo whanongo ke asoni. Mo whanongo mai ka mau tolu te mahanga o atu e ngahi mea ko ia. Pa koe ngahi monu ia e kuma. O kai ke tai whātoka ngai he pule anga. Ai ngā oe matea ki kakai e whanua. Kaulaine mua. He ku nau wheilau, pia nau puke he whakoutua, ka ke hao soni mo lala, kau tonu ke mau koe soani. Peu e soare ke ose arewa ka mo toki hao mo taki wa ia. Katoa. Koe katoa ia u keisi kawai mo ono koe wawau. Kau nau recover. Konsita e keisi wawau nau recover, he ku nau os negative, ka koe toi pefo i aho, e hongo fulu ke whakakakata. Mau te pare mea koe, kai uhipe koe ola mo nunua tamaki e ngai whakatamaki whae natula. Ange koe pā e mo ngā whipe au kula, saikolone, mo frike. Pia mato e whakatamaki whae natula pe. O wasi he lao pe ke whamatarea ea o e wafi taha fitu. O whakaukau nai e pureanga ke whakaivia pia mai. Te ke mui e whakaukau nai, na kua taimi ke whakatua ho tutuni ngau e whakafuanua policies. Te kawaki me ngahi ngau e ngahi whakatoa nganga. Toka mua, a early hazard and early warning system. Pea koe wha o si pe, pea toki brief mai mua ek mista mo ui ai pekia ko ne taha ne lawe ki mua te ke whamalala mai i COVID malo. Malo, nau peheu koe ki a taha, sai koe e tō taha koe ni. Na e kau i he kau home isolation, te nau nofu pay up ke koe foi family. Nei ai behono ngahi mahaktau. Na e tonu ke ataia he teiten, ai koe aho atu. Ai aku ka koe uhinga na e tatari peia ki nau toki ata whakata, ane afi mo toi ngai family. Pekia ia he te 11. Ai aku osi ataia na kai ke aha whakailonga ia o e COVID. Ka koe ngahi whautua ke. Koe uhinga ia e... Alo. Pea veu. Ki whehui whao si pe ia whamore mole, koe hatu kunga ko ia tori whamore mole pe moe whamanato atu peki i whehu i koe whekau akma moe mo unga whihi ka pao e toki o mai he press conference o ko ia pe malo. Koe ki toko ni alpe na whawhia maari e kia te koe a tori. O ku osi recover e toko wanoa, active e toko nima. Ai koe na ke fie maari e ai mahalo ku ngofu a pe telefoni. Mahalo. Koe ki mea pita ke toi whahoko atu o ko kamata i programa langa konde pureanga ki he tsunami. Osi whae whe mahino aki po e ape nima. E awoti lewa ai langa kondi he whalaite. Pe kamata i langa he monite. Ai koe tamu ahange po koe nei whahoko atu koe tamu ai pureanga. Wawe taha te maulawa o unu me he whe mau wiwiri ki he langa koe tai taha ia koe ngā ke whai mofo o langa mo ange ha whai ka maari e ke toi whoki ai e ka kai koni ki ha ke o nau ngahi api mo nau ngahi whamiri. Ai koe hango lau koe moni te ka mata e langa koe whare nima, koe whare pātangata mo whare sopu. E ka mata aki, ka mua pata unu ato ai pe, ke whai koe ne whemea ke ka umau tofia mo nau kāinga. Ko nau mau mai pe, tuku mai, whai matolo e hoko atu ki he langa. Ka koe tōnga pe ia o i ngahi teu koni ki he taulanga koe ni i he tsunami. O tatau pe pia mo wai palani ngā au e ki whanoi, hono palani e kolo, mo i ku wai pe unuaki i e ngahi api, na e laumari le rei pe ki ai mautofia. Pamo e hange pe koe laumari le pe iskauni ki whasio ki no muka, pau palani rewa e ngahi tim savea,
ke nau lava ki no muka ke toi palani I hano unua ki I holo pe koe hape mea unau o lau maari e kia e tawapini si ke hono unua ki e ka inga me matatahi ka hunga ka hoko ato e ngā ue koe ki ai. O osi ane afi koe whahako mai ia ai clean up kono atata mo osi mea I pena mo si ope ngahi tā Facebook a hono ave ngahi misi ni mo ha he manua kon me Australia hono clean up nau ave ko toa na toi veve ki he waka e ko nau veve ko nau tānaki o nau tānaki o ave ko hinga pe ko ngā nau kwa me e ko hinga veve ko ia ai ko nau hoko atu lewa ni te nau ngā lewa ki whawha ka maapangai motu pa te nau ala ngā ue atu lewa ki whanoi mo mango I he clean up upe ka koe ahoni nau lo tonga tokoni hono whapapau I o kuhao ai taulanga na whanua ko hinga ko te whora ko na mea kei tōn paremia ai waka ki ave ai supplies ki ewa ko whamalo lahiat ko tui mahalo tautok hoko atu ki he SpaceX I ho fulu tu ke apau ta mea ik misa moina ko fi tarak wawe pe ki ai malo pito ik paremia ka ko ki whahokat peoia ko ngahi information ko na e ta kulawat he press conference ko ni te mo mauia he Facebook page ai potu ngau mo ui. Ai e tuku atua ngahi whamatala ko ia. Ko lea bege mitia, ko toko whangea o no fitu ko ni oktoe, mo toko mai. Kauli lea e bege tau ngā ue. Ko whamalot ka kinau tolu, nau o mai o hu malu, ke malu ki nau tolu mo na ngai family. Mo whatoa ngā bega kakai whanua whika akpa mo ngahi tutuni. Neo ngoi ngahi keisi ko ni oku hoko, pe neo ngoi ne tō māmaak, tau whiawhia. Ko hinga ko e tukunga lelei pe ko e peset lelei e hu malui ke kai ke ngata pe I ho o malu mo family ka ko e fonua falufua pe he ki fa malo mo e la age ko concern po me na fai to kanga ki ai na to mama he ka kai tani ko tu mo ni na pe he o ku tawanga ko no pule I lelei I tu he tai ni mi ai mafola ko ni ai COVID tahi wa pe nau ki kamata fai teria ko tu ia lau te ke lili e ke whakailo pe ko ia apau te ke mau e lau pa ko mea ia whai ko ni he polisi po so tia he taini mi ko no whakapapau I ko ki nau tolu nau mau e lau ko ia ki tau tia I nau to ke nau ilo hala I nau mea au whai hange pe ko ni ko ngahi wike ki muin mai na ia e ka pois whakolo ua na puke mai o whakailo ko uhinga pe ko nau inukawa na e stala pe foko utapo inukawa ai ku neo mo pe ko ke frasia to mitia ka ulere pe nga wa polisi mo so tia hono feinga ke tau hi ka kai ai nga hi fra tap tapu o tu he mahu inga ko uhinga ko e tau si o ki ngali holo hi fika ko kai ko ke mafola ai nga hi ai pipi ai nga mahaki ki ka nga api ko ko lo hoko mai mahu inga ke tau hi ko mo menit ko tau relax o alu ta ma puke o ta kai ke ka nga api ko kamata ia ke to hoko de ukra staff o ke toi mofele atua ai mahaki ai au fe ma o pito ma o inga pito e kai gatonga ke tau ki pine fai leva mo tau ki tokanga tau ki fa ma o hifo o tau hi nga hi fa tanga tau at ko me pot ngai mo ui pa mo pot ngai polisi ko hinga pe ke tau ki lava control fa le fai mo tau lava tau hi ai lahi ko ni nga ke isi ko ni oku ma mai ko me community ko hange pe ko nga ko ne pulianga ya a ko ne u ko hili ne fai ai boni te mo tu sit ne fai ai tesi I he ai ka nga fa pulianga he ko kamata mai fo nga fa pulianga ko nga pe ke mai no safe e na fenga aki mo kakai ko tesi de ono nga negative ko to ne fa hoko ke ka nga fa pulianga ko nga pe ke fa papau ko na fenga aki o ku kai ke na hanga to o atu ai mahaki ki hata pa mo te sa e pe ke ha ka na to ko hinga pe ko na foke atu ko na ngai family ai o fai pe nga we me ngai ta fa ke ka time ta ta wa ka mo tolu ke mo hanga ka fai ngo mo tolu ko na fa no mai ai fa to ko ya ke hoko tau hi e tau ngai fa ngata ko ni ko hinga pe ko ke ngata pe sai ka mo tolu ko sai ya ke fonua ka tau lava container ka teke tau vaccination ni malo en wa pe se te hiva hu luaki hiva taha ai hu no wa pe ko fully vaccinated pa mo pusta wa o ano those are great numbers ke lava o ta unu ki ai ko hinga pe ko si ia nge fa nga mali e puke lahi mo mate ai hata o tau kai nga tonga fa malo lahi ato mo lava mai he ta press conference to fa ho ka tu pe ta press conference time ki he tau pota no hoko ko fa fe motor o pa pe ha ko nga motor te mo lava mai
ki he launch ko ni o SpaceX ai fai ho fulu kata faos pa gres to i su klai si ofeta mai feo he la mali ma no ni to ku ya ma to ni o na he ka fai pe o ta ngata Pea koe lava lele ia